Dharmanagar Rajbari Amchaio Nog Khungsawo Samokstra Tangnai Rok Choprobjakmani a Choprobmungo Romkha Khoroktham Rajbari Durgapur Amchaio Tongnai Shipon Chaudhurini Nogor Salni Sigago Choprobmungni Koktuma Kasi Femani Tei Ulo Dharmanagar Thanawo Mamla Bokashaka Am Mamla no Kitingi Romkha Khoroktham Romkha Khoroktham no Thanawo Tubulaikha Dharmanagar Thanani Police Romkha Khoroktham no Police Remand Shani ধর্মনগর থানানি পুলিশ দরবানগর তিসলাইখা গত 2 দিন আগে রাজবাড়িতে একটা বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছিল। তো ওইটারে ইস্যু করে আমরা ধর্মনগর পিএসএ 108 12/11/2025 আন্ডার সেকশন 333 191 ক্লজ 3 124 ক্লজ 2 118 clause 1, 304 clause 2, 61 clause 2, 74 and 351 clause 2 and 3 clause 5 of BNS. এই ইয়েতে সেকশনগুলোতে কেস রেজিস্টার করা হয়েছে। একজন শিপন মিয়ার নামের ওনার বাড়িতে 10-15 জনের মতন বাড়ি ভাঙচুর করছে। ওনার বাড়িতে ঢুকিয়া ওনার অনেকগুলো জিনিস ক্ষতি হয়েছে। ওই ইয়েতে আমরা কেস রেজিস্টার করা হয়েছে। এদের মধ্যে আমরা 3 জন একিউজড আমরা অ্যারেস্ট করছি। একজন হেলাল মিয়া, তারপর দ্বিতীয়জন আলম মিয়া অ্যান্ড আব্দুল কাসেম, সবগুলা ভাগ্যপুর এরিয়া থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আজকে তারারে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে। রিমান্ডের এটা আমি জানি না, এটাই কাট কর। Khulumka hasani lukurangno nogni bagai bilekino kaham sep tubi feka St. Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospitalo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospitalo x-ray ki suti cough test khajarni bagai namashak shepshap tongo te test khlai rijago o hospital hatibar thagino eba every week no kisasuk chongjak shalo buirongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital talburum na chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno karibo o hospital latest technology bai dal bidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana nimusung khake eba tebashina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both
for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG, and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Romkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.